Nagabenta ke kubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kulai si buon ni pik pai ba wajah semat man pet yu kubor Antor News. Kubor Antor News sudah baunra ya kubor temah perang ke Israel bat ke Gaza. Kumbalong mentah ke temah perang ke Israel bat kileno Hamas dan kali Palestin keempat kut satia handai kelanang jur perban ke jengi Kanaan. Kat kum wa kubor belayo lum layu tu pada kalian yang sipai Israel kilapha ya kubor ke jeng maham bakado ya kinong senselong ki besyang anak Gaza baki di benmino apa prawaje matamen miet kasing thot dia unong aktien yang sipai ka IDF jeng kali Israel ulong bela ipo di kinong Palestin ke besyang anak Gaza baki lain no casau wadi Gaza lara fidang i jeladi bat ki ba i batoin pidai benlek no casau Gaza ditang senar leno Hamas ki batumu balik dengan hakatai ke jaka laong sisu ka kubur jing maham jang sipai Israel hak siu tak diang keladon ke masolak apply hajar lak ngut kibriu ke belak mino na lagi yang kisang bana pedang jeng kini tang kuma 20% balik dengan nyelade haki yang skul belah penyai dari UN siu laong buan na pedang ki paiba hakanong ba kaza kimpat mi satya da ke ba ong Syano kinlay bat hatu kinbiang ni am kajakasa basipor. Nakhilang World Health Organization WHO. Kalau ong bakani hukum ban mino nati jakasa bamla banlong bat amla ban lek lut cha Gaza bat kalanyo ya kini gajung ngam hukum karai penyap. Nakhilang World Health Organization kalau ong bakani hukum ban mino ni jakasa kalong bamla banlong bat amla ban lek lut cha South Gaza bat WHO kelanyo yang kena kejemengam kum karai penyam. Nak kelang ki bos sarkar wadi kmi ya koi kakia jangkal Palestin kelapan pau bakani kalong ke baik sisa mun sumari ki brio bulamun saw na khatai ke jinja namar ki labuan bah. Layu jintiap lu bakani katma ki dan bon kinong Palestin wilayah ban ya kinong Israel kata ki dan bakhalai spa amut kinong Israel wilayah kapa kinong Palestin ki bayap ki dan haduk ma siaja praspa amut ai.